Dobro, Partizan je bio sigurno bolji. Bili su bolji za ta 2 gola. Krivimo što smo dobili onako naivno crveni karton. Mislim da je moglo se malo pogledati kroz prste. Ali dobro, šta da kažem, primili smo 2 gola iz 2 naše greške, ali opet zaslužena pobjeda Partizana. Ali kažem još jedan puta, ono što mogu da kažem, kad uprava Partizana da besplatan ulaz, onda sam ovdje pokazati još jednom koliko se oni plaše ovdje Nenada Lalatovića. Jer Nenad Lalatović za njih ovdje sve strah i trepet, za svakog navijača Partizana. Ja neću da vređam njih, kao što oni vređaju mene i moju porodicu, ali jednostavno imaju veliki kompleks mene, jer pobediti 3 puta za redom, uzeti im trofej, to nije uspio nijedan trener. 3 puta za redom ih pobediti. Ali neka su znali da to iskoriste u svoju korist ovoga puta i... Pa nisam, pa naravno ne mogu sad iskoristiti svoju korist. Oni bi opet ovdje dobili, što se kaže, pod upetu da kako se zove, da sam ja selektirao tim i kako se zove da sam ja prošao pripremi sa njima. Oni znaju kako prolaze samo kada selektiram tim. Partizan, lično Partizan, da, i njihovi navijači. Tako da znaju da se ja nijednog njihovih navijača ovdje ne plašim, mogu da pevam, mogu da prete, ali jednostavno Nenad Lalatović ih ne boji, oni imaju samo iskompleksirani sa mnom, jer toliko sam ih puta pobeđivao i ponižavao da jednostavno i to meni ne mogu da oproste. Jer Nenad Lalatović se zna da je ponikao, Nenad Lalatović je naučio tamo da pobeđuje Partizan, Nenad Lalatović je prvi trener u istoriji koji je pobedio 3 puta za redom Partizan i Nenad Lalatović je mi uzeo ono što je najmilije, trofej u finalu. I dotle neka plaču i dalje, to ne kukaju, nek cvile. Hvala puno.